kuphela ngizosebenzisa amafutha namanzi. Sahambe isikhathi kuthe ngelinye ilanga le ndlela ikhaya iso-2 ngeze umuntu evula la. Ngamuzwa lo muntu ukuthi uvulile manje usehamba la ekitchen. Wafika eminyango la silele khona. Ngamuzwa ukuthi lo muntu uyavula kodwa ungaphandle kodwa uvula isicapha ngaphakathi. Wavula lo muntu lo ngathi mangithi iphaka amehlo ngoba ngangicimezile ngakuphaphama endlini sekukhanya. Kodwa ugesi awulayithiwe. Mangithi ngiyabheka, awu kuma inkosi ilanga la igqoka umjivu ubufu. Yathi kumina yamntanami ngathi naye uyathi ngizwe kuthi uyagula ngize kuwena ngizwe kuthi uyagula. Ngathi mina baba yathi uphethwe yini? Ngathi mina angazi baba yikho into engangiphethe. Wathi kimi lala phansi. Ngalala ngabheka phezulu kanje. Wasethi uyasibona isikhwama. Ngathi mina yebo wephethe isikhwama esincane esingangena la esandleni sakho. Wathi lesikhwama lesi sinayo yonke inhlobo yokukhanda umuntu. Isho noma abe kuthiwa thina boshembe kuguga inhliziyo kumuntu yathi siyafika ebusuku simlalise masamdinga sifake inhliziyo entsha. Wathi noma ngabe kuthiwa kuguga ithambo siyafika thina simlalise sifake ithambo elisha. Wathi lala phansi ngalala phansi. Wasethi ngesandla la kimi wathi kwavuleka yonke le ndawo yavuleka. Mase seyivulekile le ndawo wakhipha izinto azikhipha ezibindini nasemaphaphini ngoba ngabona ngaphakathi kumina. Kwaba sengathi manje ngomunye umuntu. Wakhipha izinto azikhipha ezibindini nasemaphaphini wazifaka esikhwameni wathi so uyogula kodwa so uyosinda. Washo evala eminyango. Washo ephuma wafika nala ngamuzi ukuthi uyavala futhi uvala ungaphandle wahamba. Sabe isikhathi eside. Iphathi engingayazi kahle ilabathi khona ngafa khona. Lathi unkosikazi uthi uyangibheka wafika vele kade sengiphelile sengiyabanga. La ke okwa lokhu zakhona angingafika ngokukhala wafonela eJodile kadandi wabuyisa. Ngapha bekazwa. Base bethi kungakhali bathi mabecamanga bacamanga ukuthi mhlambe babela ngasentshongweni. Ngemonto ngoba vele zonke ingane zalapha zinemonto. Kwasuka ke lo mfana wami omdala lwa86 uThopsana. Waqoka umNazaretha bathi wafuka ngithintana ngeminuthu. Uma ngithinta lapha wabona ukuthi ngisanyakaza befika lapha base ngiphuthunyiswe esibhedlela Alkhekana bafike bangisola esikhundleni sokuthi bangilaphe Alkhekana bathi abayiboni into engigulisayo. Kodwa into abafike bayenza bafike bathatha igazi kumina balinikeza abanye abantu. Bathi akabazi bambona into negazi elihle. Uphethwe yini lo muntu bathi asazi ukuthi uphethwe yini. Kodwa sizoshaya sengathithi une-TB. Sizoshaya sengathithi uphethwe i-TB ngakho ke sizomnikeza amaphilisi e-TB. Ngahlala ke lapha esibhedlela eAlkhekana. Eside isikhathi. Ngahlala esibhedlela lapha kuthe ngelinye ilanga emini lana balele ilanga ngisakhumbula ngangelela. Bale qhamuka uthingo lonkosazana emnyango. Laqhamuka uthingo lonkosazana loqonda embhedeni la ngilele khona. Lwafike lwabambela okhala. Lwathi mntanami uphethwe yini ngathi mina baba wathi esikwaziyo ukuthi nabo Shembe sazokodwa ukuthi noma ungagula kangakanani kodwa uzosinda. Ngathi ngisathi ngizocela la flathelo la hamba. Laphinda ngowesibili. Laphinda lafika ukuthi ngolonkosazana washo sona leso. So ukuthi noma ngagula kangakanani ukuthi ngizosinda. Laphinda la flathela. Emva kwalokho abangasafika uShembe kimi. Bahamba isikhathi eside. Kwathi ngelinye ilanga ngihleli ngabuza angikwazi ukusukuma ngiyochitha amanzi, angikwazi ukusukuma ngendlela encane ngendlela engigula ngayo. Amandla wekho ukuphakamisa lo muntu. Bathi ngelinye ilanga ngihlezi
ngabuza ngaqale ngabuza kuqala noShembe akasafiki kumina kusho noShembe akasangifuni sambe isikhathi eside bathi ngihlezi bawenze mina lishisa ilanga base ngene inkosi umqalo wendlela base ngene efika kimi bathi yamntana ngathi neyebo wathi uyangibona mina ngathi mina ngiyakubona wathi uyangibona ukuthi ngijuluke kanjani ngathi mina wathi mntana msengihamba umhlaba wonke ezulwini kushoda imbulosa angimtholi umuntu oyinazareth ongenaso wathi mntanami wathi sekulungile ngoba sengithole wena wathi kusukela njengamanje insuku zakho zokuphila emhlabeni seziphelile wathi ngilandele ngathi mina baba ngikwazi ukuvuka lembhedeni ngempela inyawo zami zaziphelela lezi wathi kusho thina boShembe uzovuka ungilandela washo umthakathi wendaba eflathele hamba ngathi nginyakazisa emlenze ngathi ngeze ihlangene ngathi ngeze umzimba ohlangene ngavuka embhedeni ngamlandela sadlule ephoyiseni esangweni arkhekani ngathi liyasibona leli sibheke ngamehlo sadlula sahamba saze safika olwandle uma ngabe ngihamba nawo baba omkhulu umqalo wendlela wese ngibeke ngaphambili mina yena eza ngemuva ngathi mangithi ngiyamqalaza siphakathi nendawo phakathi kolwandle nearkhekana ngathi ngiyamthola ngathola ukuthi umhlaba usewushika ngakho akasahambi phansi sahambe isikhashana ngazibona mina qobo lwami ukuthi kwamina ngisahambi phansi sahamba khona olwandle lapho olwandle amadlelo abuhlaza ngabulona amanzi lawa ngawabona mina ngamehlo ami sahamba nawo baba omkhulu umqalo wendlela lapha kumhlaba sahamba naye saze sawuqeda lamadlela abuhlaza sasafika emhlabeni othe oyimfunda obuka kuze kuphela amehlo akho njengengila ngingabuka eThekwini ngize ngidlule uyimfunda akhomuzi akhohlahla akhotshe akholutho nje kuqondile kuthe bathi mntana masihambe ngathi mina sahamba saze safika la safika khona safika kunesigojana esincane wasethi mntana nami ngesihlale phansi sahlala phansi wasethi ngemini wokuthula wasuvulela umhlaba base kuvela umgodi base kuvela imvunulo yonke engwe wathi mntanami ivunulo yonke le mvunulo ngayivunula ngisho ibheshu lakho ningwe ngayivunula ngayiqeda ngayithi nya ngathi kube ngiqede wathi mntanami ikhumule asikafiki ezulwini ngayikhumula wathi faka emgodini ngayifaka emgodini waphinda wakhomba ngenembili kanje kwaphinda kwahlangana kwamila utshani ngaleso sikhathi wathi ezulwini asikafiki sahamba ikude ezulwini sathi masiphakathi nendawo wathi mntanami njengesezulwini uyazini ukuthi kumele njani ngathi mina ngazi wathi awubheke la uvela khona baba sengathi ngaleso sikhathi siphezulu wathi awubuke phansi lapha ngathi ngiyabuka ayikho inhlobo eyayingekho yeNazaretha kusuka eHammersdale kuzogcina ngeBellington kwakukhona yonke inhlobo yeNazaretha imizi yayingekho lapha ngakomjay wathi yini ngathi mina amaNazaretha wathi akuwona amaNazaretha la mntana wathi abantu abagqoka umhlophe alikho iNazaretha laba wathi mntana masambe sahamba sathi masiphakathi nendawo engicanga ukuthi kwakukude ezulwini kukude emhlabeni wasethi awungitshela wenziwa yini ukudelela kangaka ngathi baba ngani wathi mangithi ngiba uMshumayeli uthi wabe kwabani ngithi mina baba insizwa akajali uSipho wafika nebhuku esasinikela ngalokhu 23
wathi insizwa kakhuzwayo iyona baba uyayibhala ingakho ngithi abantu wathi uma ucamanga Mshumayeli wekhona wayaphi ngathi mina baba wahamba wathi mina ngimdelelile wasukuma ethempeleni baba wathi umngakho uzoba umkhokheli ngathi umkhokheli uzobekwa amakhosikazi wasephuma ke makuphunywe ethempeleni wahamba wathi ke mina sengiyise kakhulu ngendlela esengidelele ngayo ngiyakwazi ukungimela wahamba wathi ke awume mntanami ngikwenzele iprove ukuthi wabekwa yimi awume ngilanda umama wakho yasisholile intombi yakwaNtulu intombi ezala mina waqhamuka ngempela umama wathi akambe lapha wama wakhanya kumama yonke indawo yayinjengebhodlela wasethi awubuke lapha kumama wakhe eswini ukuthi kukhonani ngabheka kwakhanya yonke indawo ngabona ingane ngaphakathi ngabona nesandla esisenganeni wathi yini engaphakathi kumama ngathi mningane ngathi umntwana wathi he umntwana impela ekhanda lomntwana ikhonani ngathi mina khona isandla wathi kwakuyisandla sami ke ngangigcoba wena wathi wena umshumayeli wami ethempeleni lami wathi awukazubone yini kulela thempeli ukuthi kuhlala kusuka umsindo bahamba abanye abantu ngathi mina baba kuyenzeka impela wathi abantu okusuka umsindo lapha bahambe yila abantu laba bangasafanele ukusonta kuleliya thempeli wathi njalo wathi namanje noma sowubuyile wathi noma namanje kuhlala kusuka umsindo wathi umsindo ususwa yimi yimile engisusa umsindo ngoba kusuke kufanele kuphuma abantu abangasafanele ukuhlala kuleliya thempeli ngathi mina baba wathi asihambe wathi kubonile ukuthi umshumayeli wathi ngathi mina wathi ke wagcotshwa yimina wena ngathi ubomshumayeli ethempeleni lami wathi leliya thempeli lami akahlali futhi umuntu engingamfuni kulona wathi asihambe ezulwini esafika sahamba hayi sahamba safika wathi mntanami sizodlula la kuhlala khona ingilosi sangena kwakukhona indlu lapho sangena phakathi wangitshela ukuthi zisebenza kanjani mina nje ingilosi ngiyayazi ukuthi ingilosi umoya oyingcwele uhlale kuyona kodwa ufika ngesikhathi kufanele uyosebenza ngoba kwayona ngeke iphile mangahlala umoya oyingcwele wathi ke mntanami ke lento engizothi yenze wathi enza nje awungisize mntanami wathi baningi kakhulu abantu abakhona emhlabeni abathi bamanaze thina Shembe singabazi wathi abanye bathi bagcotshiwe thina boshemba sange sibagcoba abanye bathi bavangeli abanye bathi babashumayela abanye bathi bayilokuza babafundisi wathi khona abantu abangakazi baba amaNazaretha inhlobo ukuthiwa bagcotshiwe emhlabeni wathi ke mntanami njengamanje usunomoya oyingcwele kuzoqhamuka umuntu la lo muntu ufika umkhombe ngomuntu uzoshona uma ngingena washela kwaqhamuka umfundisi ugqoka ijazi lesithathu amkhomba lo mfundisi washona wathi ke mntanami ingilosi esebenza kanje asikafiki esukwini sahamba ngabona into ekhanya ngendlela esimanga emhlophe ngendlela esimangalisa ngapha ke kithi eDrakensberg Mountain leyo nendawo kuthiwa Underberg kuba neqhwa yayimhlophe ngaphezulu kwalo lento engangiyibona sasondela kulento sathi masondele eduze sesiseduze hawu uma ngithi ngiyabuka ithempeli leli liyashemba likhulu ngendlela esimangalisa ngicabanga ukuthi umhlaba wonke ngoba ubuka amehlo akhaza aphela ngoba kuyimfunda kuthe vele wathi mntanami ikhona ke ezulwini la ngathi mina baba wathi la ezulwini ke mntanami akangeni umuntu engazange ahlole uyahlola kuqala ukuze kutholakale proof wena nje ikakhulukazi wena nje kufanele ube ingilosi la ezulwini ufanele ukuthi ngikuhlole impela bathi imali aphangama wangibuka wathi kanami sona wona
woza ngeze kuyena waphinde wathamba mntana myonga ngaphinde kwesibili kwathi kulokho kwesibili wanika ikhaya wathi mntana misona ngathi mina wathi kodwa mntana ngendlela okukhala ngayo emhlabeni sokukhala ngabantu abangona wathi mina baba wathi awuphinde ume lapha ngamo kwesithathu wathi mntanami impela isona unayo ufanele usanike inkinga yami awushumayelanga ushembe la uvela khona ngakho ke manje thatha uNazaretha ublokhele mhlawumbe ngathi mina baba wathi mntanami la esezulwini wathi awubheke isivalo esibhalela waqhamisa isivalo esikhulu engicabanga ukuthi ngisho ngahlanganisa umhlaba wonke ngasivule lesa sivalo sinsimbi wasikhomba ngomunye kanje savulo kwaphinde wasikhomba ngesikhathi esho eveza lesicapha lesi ithempe lonke laseselifana nokuthi linye wasikhomba waphinde savule waphinde wasikhomba savale kwathi mntanami ikhona ezulwini mama ke sengene lapha ngaphakathi lapha akwazi ukuyela emhlabeni wathi ke mntanami ngoba uNazaretha uzokuphela emhlabeni mangithatha wena sengiyayikhipha lento kade ngiyifake kuwena ukuthi ugule ukuze uzezulwini usuphilile phindele emhlabeni uvunywa yimina ke manje wathi igama lakho engiqhamba lona mina umcacisi uNazaretha wathi ke hamba mntanami uyotshela abantu wathi mntanami kunenkinga esemhlabeni wathi abantu abazi ukuthi yini yona ukuba yiNazaretha wathi ke hamba mntanami ubatshela abantu ukuthi zimbili kuphela izona ezingakhethele ezulwini wathi noma ngenza kahle kangakanani umuntu kodwa nehlulele izona eziwu2 ezulwini akangeni ngathi mina baba wathi sokuqala